blok ni presiden aro general secretary wanda ke district ni MP wife ni working president jura ni sappaingpa blak party ni dalgabarang aro mongsong bate anchengona dalo dalbati sokpa ancheng ni jura ni MP ancheng ni kasabigpa ma agata sangma ia songodong swengpa blak ino delengpa magapa pagaparang aro plak pengrang bang iya kana nang Jawa ha kita nakinga maina bang batan yang kepa sangoba absan ku mong kaparang mong inga ani ba haida sauba aciba dun setani ko matni yang na siga parang ko monga nisan monga tan nakinga beben na simang ni puna si anga bersih bonga emile ongjok ba samay de anga de kongres to sa di dalo anga sakatinge NPP yo sa bang bata mandirangan angko kuisin ka sar na maina doktor mukul ni partio chakacha Trinamool ongjode maina kongres to chakacha ni anga ia disin ko ranas khang gemek kon research ka ke study ka enba ibel wale gemek ko chanchion Trinamool chakat kenche mukode pulli anga belsi bongao diraki opposition donga waktu kita dongna nang thaigen mamang development ko rabana manjawa jira ki ansini dao presiden agana ha tulsi bongani ki sepo anga mamang development ko rabana manja mang MLA scheme ko sa nanga mandirang na thona ri mar kamrang ko nan kini ba kongres to sakathayo ba kongres ba bi man gaman party bon gaman party kita apsanai jok dalo kongres to ba saksa sitting MLA rang sakat ko ba dongja ia party kemekan wati katuk-tuk yang gapa cango cenga sak kongres rang MLA mana NPP ni saksisku mana cenga jothon kabe government kerukna cengko wata uci kumong na jira ke UDP donga XSPDP donga nam donga PDF donga kalsius ni party rang kesa party ba kalsius to ni kongres baksa government ko rekna kata di saka ya je saka ni auto ara maya singa mano sandi ni jok doktor mukul baksa bakrunna stok jani geman government ko rekna kata singa cholong jaha jadi ba singa sanche sam jebong china belsi bongore singa deken somai ko yata gen next to election no apsan kongres to sakat nani menga khuk monge do nanung ani bandak metengo party golmal ongjok kongres Tony doktor mukul saksi gini mandirangko lumong katenba Trinamool nari anga yari anga ni zamanun kongres pa belgrijok Trinamool ba belgrijok maina Trinamool des kango anseni pa pie sangma ba ino sakata cham MP changsa donga ani be ya partiyo kham ka to jani geman resign ka e ketal laki bia sakata yana sukaha dalo iya partiyo na sene doktor mukul pilih Panggiza MLA rang korme lalu ia parti korkenga saksi gini MLA rang bin baksa nangremen ba Trinamool nari angasam ani ba uwa somayo angade kangpa anga pinagana angade Trinamool bi sakatwa mani ia parti ketal kepong thaigen aro yang kepasangoan semoya ko parti ia parti nan semisang dia sangba sakatasam ani biya kam ya parti meng kam kana to jani ngeman biya ya no katlik katana suka perpengrang dalo Trinamool ni dolo sakchat sitting MLA rang absan kumoye sakating lalu itu saktok tonga sakchat sengaba bimengna doktor mukul ni ongkapna ja changani ngeman number ko kapatna manganga sanka iona dina jagathamna kungeng angade kati saka angari ya partiyo di ang somocawan nangau anga kongreso dongorke nongjode anga kepentolsi angari anggen ongjaude anga independen sakatin ba ruling party mangade bakramani ko dakken inga bawa angade mangsongi dongasam zamano cenga karuis ni sakni jidake cikriturani MLA Jimmy di sangma aranga cenga di dongre kajo Trinamool sirang jajok pangbata mandirangan jaga jiji takjok angaba sanchiani okhatok tulsi bonga Trinamool anga sakatay mga
government kita ke bawah ngadong saya di mandirang kosong kan MLA kosongan baksanaban mandirang bak kosong kan mandirang ada mai bakaba kosong man kan na development ni bakal isi ko man jawa wan lagi kongres itu dongger kuba kongres pa Meghalaya gamako sakri sakponga san man nakat petak dongan ni donga wani gaman iano dongo ba opposition dongna nanggen opposition na ba anga de boja katan kinga single digit dongo de una ba opposition ni posisi ko man jawa maina sakna opposition na dalo trinamal sakatam san manno de bisong ko opposition ko dongna man jawa wana ki kongres pa sakri sakponga san man ayo de opposition no mang ba dongna kata cholong jawa wani gaman repengrang angana antangsa nongja angni kolik rangmang dengtang MLA rangmang sanchi nion bonchote cengar disingkor aha NPP parti nagrede government korek na sigba dongjajok kapan dorang gama kan saktok saksni matna sigba dalon ceng kasus ni kita niatkan cem oba UDP rang bata sakoman bagen saktok saksni nagrede bisong manjawa wan lagi bisong ni PDF SSPDB yang bapsan government kepa number oleh sokja dalo cuma namen kusyong dia mandirang na akan kepa kusyong government single largest party onge chugumak party ge sachirkna sigabade NPP an ongaijok dalo cuma norkaris to sakri cheful daina kepa cuma namen chansonga aro chechomotken nasimang tentang dia berango kubur ini bo opposition lang agan gen ya karkutari namjainjok hidi siraba namjainjok mendi ni ba namjainjok ne mga cengari namgok jana NPP ni endi ba cengari niksoinga sakprian chethage ne mga oni gam manderang ya opposition ni manderang ni agan ako de beberana nangjawa mana election okani gaman bisongde agan ani ko de agan angaingen Trinamal party government kene mga doktor mukul ya sangde jei dakewa government kor kene mga akan ningaman bisong na sakka barang sakkani sakkata manai gapa party ara mataki government kene pengan baita sakko nanga khomi gabal sakkola chisa ko nanga pano number chungen ara bini party ko darang ba bakram na saksa pengan yang gapa chango chenga bang bati matno ba government kor na malik jok one gaman pengrang tentang dolni mandirang tao bakugen somai dongenga mengsako na simangna giati donang nas kenga padia ba doloni mongsomati UTP ni saksa angni nam thangni mga banoni bong khachok ya tholjo joinga angati bikode ma sikhuja one gaman yan taki tholi sakyon ga parangna dikones pa kana ni ya derpeng dikones winninga UTP mang annake mga daode ya ko UTP ne kani gaman telma mondol ini mandirang di suhu tinggi ujang jok dikones kam kagapa weninga angni kosako tholi sakyo ninga ya ko nancen sastro man masya selni mes kamal ko ganeri baga parang ni mga ya pesan no bosong ingan dalo weninga man na simang nanga makrkatani ko sano nanggen wana ke dengdang ibijari ang kapat sangote panowote kajeng langote saupa YouTube upload kae dong kaprang kuban sinekah tin swalani bideng kok tin ko swal jana tangka ko rai katok na mga bisong upload rang ka arpeng tin mana manjani gemende opposition ni manderang de si jawa sini manderang sama sia ya bersio hazal gani ircha gani sosni gani na singchinonga government ni kita MLA ni scheme ni kita ande ba anga angni target hazal bri ircha sa sotok government ni nana bakti target ko anga pada tok mana pangbata manirangan nang nikani gaman betam ko de angan thangni pocket thangsi arrange ka enba last ko pakole sak sa bongona de angal laksa ponga gani deposit ka enba ni yako mi da oswalenga December on di ba pangkirang ko musamang ko de swalan manjok maini gaman election code of conduct ko pansa ani gaman oni gaman pengman ya mandirang de mai dakki NPP ni bot ko nosto ka na mangen uko chancinga na simang angmung jangki thangrame aru kumong nangrame dongi dang ya radeng samode pangbata potrang kuranga mana uni gamananga kusyong biana simangko play ya samay grong thaina cenga dengtang samay rangori bau ya dengtang ya samay de dengtang gapa ong thainga ansani madam badonga ya ba kusyong benga na simangni support kun ke
Aro dendang area rongo ya belsi bongani gisepo anga antangi mana debet anga daksaka anseng record wa belsi cikni gisepo anseng area gemak kon ambulance ko anga donjok jera ke bangsia bhag Damas Manigans Mendi tau ki samang mang onanangnya yan padangri area cina anseng matuk kena kemakon angni kami ge sakpa mandirang na power tiller na ge susni gini ongjok mandirang ko grup tak ancengni angni sumayo hinang ko na hajal chet noktang na padijok dalo ancengo bakna noktang nang kuani geman anceng yako maksud na mankuja bulsi sekni gi sepoban di record kon igen semua de anceng ken bulsi sepi wang ko pa melerang ni record kon yode sakerca bongana singsen ode sakerca sana san binong sakerca berikutnya electoral ini ku gate suali misokar penglang ya ko akan ode kaca benu dalo di warang ya candidate rang na onggi jas kian bane warang ya onggi ja ko bisong daud angni bimung kuno sokana kata kamrakin ka benga ani baje bong bo angawa yudipon ke bakote legal notice on taha mamung evidence tonggi ja proof tonggi ja na mandi so tahan di saksi tu di angaba akan sakna nangok akinga haida biya legal notice kuman swing ba dong reply kana nanggen reply ka jadi biya problem ai gano ka oni kam sa jei basi tholi onna kata ngaba kana manja har kepenang ba kana manja angate darang na ba tholi akan sa je candidate rang ko akan kincung ubo kaket ku sangate bisong ni kam ba kana gen perpengan oni kaman nalo ansengni iri rango dengdang tang bosis ko emele yang kepasangode government dongani kaman Pangpata development ko ra bana manna jera ke Damas to building school ADB ni school ko aro Manigans dalmano bar abasan dalmaro pata dongjan man rutsa ko de issue na nga watasok wala ke dengdang ramaja langon ko banga pangin ba anseng ni irirango jerangkon building recepe kalacham health sector ni kita PSC ni kita warang ko banga Damas ko banga activate kana manjok aro Manigans ko ba Oni kemudian seng bangin tak nanangani nang donga. Mongsong pati rama jalang. Dasio tengah meetingo memorandum kisah ko madam bamak sujok ang nabukupion na. Ya ramani kemudian. Maksud cani kemudian saksa telgepa namen nik biya agana. Ya rama ko hajar kini cibrio yang kepa government apa cinga. Apa cinga ni zamanon belsi sarang kai menga kontraktor silong sini kapcok. Tongsa kai menga running kai menga. Mani asal Deman kaani gaman jenelerang aro LEF na gadang deman kaani gaman yako kaode sengade posai jauhani mga atha bil rai men kapcok repeng ya thong dijani gaman ansengo so jeng ongani gaman ade ya sango daode yan nakaba problem rang dong jok ya ramako please step ni kita sing ka thaina kata jokon kae ansengi chief minister ka sabi yako biya sing ka taha Nagi sa tindaran ni mga daog tao kontraktor no ni mga yakam ko abasing apin. Kuni ngaman anseng ni development ni ngaman agan gensi mongode sanggaba somairang ode anseng de underground ni ngaman bang ba ta irirangon kam asura kai mga kapoka teman kaan dong nga madagi anseng ara development ko man gen dalo anseng thom gaba somai ko anseng sagronga ha anseng ni chief minister ni somayo biya gemekon negotiate kain bane thom man ko bana ne mga dode thom man ko manso konda kisa tao rama ko kinagri diman ka man nagri contractor kana bachinga iya sa nongja tambonga tamdok angni riyaw nanda ka bosong arpenga oni gaman anseng ku mong thaina party de ke ibage dok nonggen ya party rang ni gisepo government rukna sigaba darang ba dongja Trinamal ba sakani sakatamsan manayo de Congress bawan take manayo de aro UDP de garo stude pangnan jokrongja daoba bijong yano anchego de manani cholan dongja wadage kapandorang BJP rebainga BJP ni kemudian gak siakanang ha ancheng Kristen nan de untisa jakija maina ancheng ni against kam kanirang bangen dongani kemudian ancheng wa dolona de ancheng de rikna kata jakija bangkirang ko anga ganjawa ha madam dawa gananggen bangbata irerango ni basengade kasok soinga government ko anseng rupal thagen anseng sanggawano de mendi patarban tha ho manjawa ya belsi bongao de anseng de development ko manut tajo maina opposition bhani ko nangna to na chakti ja jen samaya nga
Ya Fortuner iban amon college sangna singsin kajok ramang ini nak pat kepaya soksan kira kalau mengpangguruko singsin kajok yan angni area o nambat sang jabarama yaudi ako kamkana basingnya ha anga chief minister ko betel biaro tentang project rangko singsin kajok daw pending ongi donginga election ungchangani gaman warang ko manbana kata government dao thayani jamano manbana kata senga kadong soinga ya ramani gaman tak si dangrao meeting kamtunga ngana yako tarakki macotna kata senga kontraktor rangko senga maibakan department ko senga santin ko takyan aro madam nabu yata ha madam ni leblo yako tekap kagen sakanti ko matele ya kanda ka bangni aganan ko agane bangni aganan ni pinondon tonga pelakon matela noko isol bang ina simang na paticin yano mendi patar jolni plak angni karim sekarang MPYF ni general secretary aro Turani angmung baksari baing gepa Turani youth ni dalgepa angni karim sekarang aro ino dongpaing gepa rading aro welbelau donging gepa angni plak kasara maaparang tongko noko dalgeparang mondoli ko dalgeparang aro plak angni repengrang anga khang gepa de noko pai sol ko mathel naska maina chingna dalia nambe gepa kha simbe gepa tham ko nanina aro dalia nambe gepa meeting ko anching chuso katna mana ne anga bebe ra uni gemna anga noko pai sol ko khang gepa de mathel naska nasimang sakanti ko ba mathel naska maina ya kandak gepa someyo ya meeting ko organize kha aro ya ko de dengthang mancha chingni mendi patar block ni dalgeparang meeting ko ongatinga chum anga de iba chapasan ongai libanga blongin khusyo nga maina banga somerango MP ngemngna githam antirangchi anga bare na gata cholrangko manrongja chinga MP electiono ba MP rangni meeting ka ode dal khale meeting rangko kharonga ba nike town dakbarango kharonga unigman dal dingthang mancha nasimangko grongna matne nasimangni dongpa ko nukna matne anga blongin khusyo nga maina dengthang mancha dal gronge nasimangni application rangko ba anga matnanginga aro anga nasimangna yakuba anga skinga angni matnagata taw nasimangni application galgepa rangko chusokatna gata anga joton kagen damsa gesa de youth ni center na dabiani memorandum donga aro gesa de community hall na angna application na donga anga khandke aga na skinga ya termo angni MP scheme ko anga man khujainga maina bilsi gni na de covid ni asel chinga mamung ba scheme rangko manjaha aro chingi MP scheme ko center ona ba PM fund ona divert kha aro ya bilsio ba ya angni term chugumokon anga crore gni atha kusan daud pette maninga yakoban angni area ra blongin datla angni area ni nga o kolbruk bri MLA rang donga aro ya area ni kita anga gemek MLA rangna ba gemek constituency na kita anga bat katna nanga uni gemen ya someyo haida nasung china anga katna man khujainga di bangni manna kita anga jensalo tangkarang sokpagen unu anga khut katna anga jothon khachung motken repengrang election ni gemen aro ba anchingni sorkari ni gemen anchingni chief minister ni namnam gepa khamrang ni gemen dasio anchingni dilgeparang anchingna blongen thali agan manaha anga psan kaptharang ko de janap thaina gita nang nitchainga anga bebera a nasimangni ya area o chingni MLA chingni candidate blongen rakke hamrang ko kaaha bini bel genang gita bini MLA scheme rang ko ne tau gita ya nam gepa field rang ko bia thari unaha biko anchang sakanti an thelna nanga aro dasyo agan gemen kita opposition donge bia banga someyo MLA scheme na agre haida dal khal gepa scheme rangko nasimangna katna gita man hujainga andiba dasyo bini agan gemen kita bia jen salo NPP party meng bakre memang anchingni chief minister meng meligre ke kham khana abachinga ha wa someyo ni the pet anchingni Mendipatar area o dengthang mancha development rangko rabana gita hamrang ko anchingni chief minister ba chusoke naha Mendipatar college ko dal people's college ene ragata ha dengthang mancha ramarang ni gemen bia aganinga chim ya ramarang ko jerang kon bia dabia chim ya plak rang kon chusokata ha
Aro dao dengtang mendi patani nang nekani rangko anga bebera a nokopani ka sachi aro nasi mangni ka sachi bia chiang ode bia chusok at na matchung motken maina rupingrang daal anching chief minister ni kam rangko anga nasi mangna khandiki aga na skinga bia bebean South Turani MLA unga aro South Turani MLA unge bia South Turana baka development rangko ka aha daal nasi mang Tura town chiri a ngode blongin dengtangani ko nagta man-gen. Dao Tura beautification o, Tura smart town o napani jaman, Tura o gemeg ketemo. Daal ramarang donga, gemeg ketemo street light rang donga, pavement rang ko thariya ha. Wan dake da gappa PA Sangma Stadium ko Mija Mamang inaugurate ka aha. Chanmari ni football stadium ko ba dao bicharang salan kini kita jakhale blongen ya namgappa ge sa stadium a Turani auditorium ko ba getal dake thariya ha aro ino salan kini kita maiba function rang ko chadam berang na michkma dol rang na aro government ni dengtang function rang ko ba ya auditorium o atinga unigamen anchen dao niata ode South Tura jean anchini chief minister ni area nga bia South Turani MLA nga ya blongen dengtang ha blongen develop bataha aro Turani manderang de daal ya development ko neke blongen khusyu inga rupingrang ya development ko anchini khasa begpa chief minister khali Turana mamang kha ni ungja andiba dengtang area rango dal anching nitna gata mangen development rang sokpa ha Nasimangni Nokshul constituency rango North Garo Hills ni Kharkutta Bajing Doba Rishubel Phara ya gmo kon dal namnam gapa stadium rangko hospital rangko upgrade ka e anchini ka sabe gapa chief minister na ha anga yakuba aganaska bebean JJ area o dal NPP ni MLA rang dongacham dengtang mancha CM mung baksa golpo ka e antangni area na dabina geta matninga aro dengtang mancha dabiye ye kamrang ko chusokat na geta matninga haida nasimangni khasachi daure baingapa someyo ya belsi bongana chugama ponge anchingni candidate Pamalton Sangma Chiang ode anga bebera jirang ko nasimang antangni area na dabinga ya plak ko biat CM chira angimeng ya plak proposal rangko chusokat ken ani anga thangdi khadong shwinga rupingrang anga ikoba ganaska bebean mandi pataro chingas khangde NPP ni MLA jachim andiba anchini chief minister khasa be e dengtang mancha mandi patar na ba kham rangko ba scheme rangko naptaha aro anga iko khandake sera ba iko anga khandake na sungna poriatna skinga gesade ya je Rama ko Bajing Doba Rishubel Phara Mendi Patha Damra ni Rama unga yani Rama ko namda patna gata thangkarang ko anchini chief minister sanction ka aha gegatham colleges ko Mendi Pathar area o upgrade ka jok aru Mendi Pathar college mainly ukoba people's college ne daude raha Soksan to Matrang Rama Koba Abachingaha Dao ya Rama Jekun Chinga Rebenga Chirum Dare to Dangra PMGSY Ya Rama ko blongin Ruta Somena Chusokatna Mankujaingachum Da Shio Anchini MLA ba blongin Thali Agana ha Aru iko dao gatal dake contractor ko include induct ka aha Aru gatal contractor Tharak pe kam ko khagen Aru bulsi sani gisepo ya Rama ba chusoken ane anchingni MLA ba anchingna agana aru anga khadonginga ya chongmotken wandake Damas to Machakol ni PMGSY Rama ba complete aha aru Chidaret ni maba o Chidaret bridge ko ba Damrung ni river ni kosako machotna gata kamrang ko aba chinginga ha Mija Mamang anchingni Rapha community na anchingni kasabegpa chief minister bishongni jubilee celebration na re bacham
uno Manikganj Rabha Cultural Auditorium ko ba biya kura chake donang aha aro una ba tangkarang ko biya dengtang mancha sanction ka aha unigiman ya kamrang ko bebeyan chingni MLA skangode ka Malton dishi Malton sangma ba skangde dengtang mancha chingni party ni ongjachim biya congress ni chim andi ba bini congress okmatung somayo ba ya plak kam tam ko de chingni chief minister sokata ha anga bebe ra dau chingni chief minister mang melie bate nambate kam kana matna ode ya area na dengtang mancha biya aroba nambate kamrang ko kang kuna matgen anga dal Garo Hills ni dengtang biya prangchi re inga aro anga nakna kita maninga pingrang Garo Hills ni aro Khasi Hills aro Jente Hills o je ba candidate ni area chi anga winning achim gemak nan dal namgappa koborang unga aro chingni MPP ni candidates rangan gemak area on blongen nammi perform ka inga unigemen anga ka dong phete ba dalaga nang naman gen nokupani ka sachi aro nasimang sakanti ni ka sachi NPP sorkari ko chongmotken chinga single party majority unge ya sorkari ko ken chingni adathang chingni adathang pa Conrad K Sangma an chief minister chongmotken aro nasimangni MLA ni gemen ba anga bakin namnam gapa khoborang ko maninga nasimangni area sa nongja andi ba mendi pathar gemakon bina balwa nambatinga aro bian chi chongmotken ene anga ba nainga uni gemen anga nasimang sakanti ko molmolaskinga dalan ching chegi jagpa party chegi jagpa candidate rangna ne dem anchini gamchat kapa vote ko anching gamachana maina sorkari ko de NPP an chongmotken unigiman gapan dol daw gata UDP Congress BJP Trinamool ya dakabarang no ne opposition asonge anching the mamang ba lap ko mandukjawa anching ni jat ko aro anching ya songko rukaniyo anching sakanti ba mendi pathani mande sakanti ba bakora na nang chongmota aro yako anching mairaki bakora na gata gen namgapa MLA JN ruling party nge nasimang na dakchak na gen ya dakapa candidate ko nasimang choose ka ode basio ka ode nasimang ba ya namgapa anching ya songko rukaniyo bakora na gata gen ene ang aga na skinga unigiman ang ya kana ni ko ba pangi akan dapna senga manigiman nasimang sakanti ba ni ingonok chinga ba daw dungtang biya prangching meeting dong kuinga ang ni agana ni ko inon machutata kandeke ang mole ang ni agana ni ko machutatken nasimang sakanti daw re baingpa February ni ko ni thari ko anthang ni gamchat pegpa vote ko chingni candidate pa Malton J Sangmana pachina ni mole ang ni agana ni ko ba inon machutatken nasimang sakanti an masya chingni symbol de kitapni symbol unga unigeman anthang ni gamchat pegpa vote ko chingna pachina kandeke anthang ni somai ko jakhale vote khana yang pachina ne mole angni agana ni ko inon machutata plakun methela nokupai sol nasimang sakantinan magbeya phathya ni ko china achika song thangbang china plakun methela